Umureberezi Twino Mujuni agambira ebi akanisa ya Furuma Church of Uganda ombusaba dikono bwa Tutagata district ya Mtoma obufamire y'omugenzi John na Joy Bashisha babiri basima Ruhanga no kwishuka abazaire babo. Kitakuteganisa umuntu wo mukanje mu makamba gambere mukama nabikora abakora kureba bamwe bari abakugama mutoke kama two byabere biri mugira amatwo abanyakore bayangu engata zabere ningatoisha ati ningatojerwa Omukusima Ruhanga no kwishuka abazaire Dan Barje Bashisha n'omukazi we bahire yenje nebyo munda byona eyibaherese kombecero muhereza we kanisa kandi batandikireho nehuriro yokutaho ekanisa nsya kanisa tekutwisa kisinza kanisa nje icyo kubanza tetegwaji kugigara yiguru ikarga mwecho ya wafana kundeze na kutakumara twajongera ko itex ziri igitare twajongera kuriya na ndoro because no kandi music garwa indawa umenyeto nyina teko acho takachara tari ebusa ho kwaya specifically kwaya ele como pavio yale shobora amaraka ganga bizireka picking jazz twasima twayenje itombekerenkeka kajayo omikono ya bishop kugira ngo umuhereza witu ahamwanyogo agumena aturamu agumena hararamu. Abana ba John na Joy Bashisha basimira abazaire babo abo ko bakuzaje. I can't treating the same whether you are worker here. We have very many workers here. Oborgo mukozo borchi barete minyafu na abatera mwena. Obeno orgo mukozo benochi twena konka twaika kukora. We are supposed all of us to work. Kandi yaika ahakuriye. Omwena no murya hamwe tubyamo mbetanda mwena bakoze. That was something very very important. Yatwegese kujunwa nyondi omumbanda babanze kujunwa and I know omukora mukama taru kuferwa babashi bagambire niwe nkatandika kuba muchebezo mu All Saints Cathedral 1996 up to now I'm one of the njahata ndi permanent and pension bakoje bakanje mutubarinja murumuna beza akanso ngumanje muchebezi. Omukoro ogu gwishikireho abanyeshenjero barukorenga 8 abakozi ba State House Entebbe NRM Secretariat hamwe n'abandi. Mariamu akabana akunda Ruhanga kandi omukunda Ruhanga tine kiyaferi. Mariamu akabarwa mukozi kandi okumwana mugambanyo kwimwe na wakabarwa mukozi kandi yabasigamo mukozi. And there is nothing better for a parent than to leave a God-fearing child, a responsible child. For everything good you are doing, your parents in the graves are getting marks. Ding, 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 ding. So, bless you and your entire family. Miliyoni z'urukweshombo mu 50 zirondeinwe amukoro ogu. Omugandi abakristayo bakazinga Church of Uganda ombusaba dikono bwa Karenyi district ya Chekegwa bahigwa okwatanisa n'umwahure wabo musya Reverend Nicholas Turyahawe owatebwa mu ntebe okutwara umurimo gwa Ruhanga omumisho. Reverend Nicholas Turyahawe kikwikirire nkomulisa okutekereza gano kusoma ikigambo kya Ruhanga ekirikwera kokuwanihize obwajwe kwaga obwahule ndakora ganti mukama na ikara ari mukonyezi wange ngoza kubasaba okwataniza no mulisa ebisembo Ruhanga byamuheire tumumanya omurolezi buno Bishop akamweta Kazimba wa kabiri obutuwa tuli motoka tugenda impura agamba this is another Kazimba hakuika ina mudakika ntaito nayombeka hebizimbe bintu nabihinda hindura ahimbukira akashanga ibintu bije bikwetagwa icyo kubanza ikanisha tugifunziremo kandi n'amabati gayo gakuzire nabwo icyo kashanga harucetengo cyo kuyamba bati kandi kuhamsika nsege ikindi ikashanga ikanisege etine project zo kutayiza zo kumara so ngenderire kuhamsya project yo mwani kandi no kubyara hontoke kugira ngo abahereza abaramwende bijaha bari bije cyo kubya kandi bari bine netasya. Abakristayo n'abajangu b'inamatsiko mu Reverend Nicholas munaija kutungura oburisa bwabo. Icyo kubanza Nicholas ekanise ginwa gitari kiro musinge atakabere na mburuzi kabanza kombeka
yakaba ari umukristo we kaniseji niwe yabanze no kutakwita fari yo kubanza so yija yabo mburuzi kandi kuyabiro mwahure yaza umburiso bwa Karwenyi yakwereka amana munonga yayombeke kizimbe kiri cy'umukoreye Karwenyi kandi cyahindukire ubusaba dikoni Gashakwa ataciye Michael na Philip Murangira.